Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ujian nurun tu tadi. Hana ujian hai mi, hana ujian ben lagi. Iga kumdoa orang malam be ujian le belum. Anta tu home bu, hai anta pun nam home bu, ana saja. Nyolong bi si gatu bu mehi hana ujian menoi nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamri. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi yaumal qiyamah aktsarukum salatan 'alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bak malamnya kagabi ketanya berjumpa bertatap muka walaupun le cum panggung ni. Alhamdulillah Allah kagak izinkan lon menjadi pendakwah di kampung Mali Guyuy. Abang jai tak Mali. Untung kan Mali Kundang. Alhamdulillah Allah kagak izin bak bungah dari bungah hingga seput muna walaupun pria bacu taha habis bu anak payah yang kau dayah alhamdulillah na gampung leuh ke pegak melut anak saja bak melut payah yang tat bak dayah me bak dayah 8 boh dang urang 8 roh dah boh dang lepok itik tan manok tan ni dayah ba lewetnya ka mangat manok pocong itik pocong leuh buat urang hi pocong mendung ramati amangat ngon karbetnya nu di koteuro maka dak pahala kauri mulut ni becut dawitnya jamun ba jamun nya ni teuna atuh kulom na se na YouTube ana da depu-depu dengan kulom aba urangnya watai teuna ana jauh-jauh mungkin lon dakwah dah watai teuna lon ana balah le urang yang lebih baik menan hai katenak tumpu yang sayang ana gengi yang mentang kali mari bedro urang tenak lon kem bro yang pele bele urang komen. Jadi jamun urang cilong kan jamun tal ubud-bud long. Leuh melut lo nek manok lain lo ni tek lain kulara ku melut uku. Urangnya mana le? Angan tak kau ri melut. Nyo kadang si melut BLT. Ana tente rencana ana kau ri melut wap na pengumuman BLT kan ada kau ri melut. Le bulian di kuror tu. Bakat pak kecil dengan perangkat desa nyo bele ta bagi BLT. Bajan ta bagi 2 euro segala melut ta bagi. Bahkan urang ya kau ri melut yang le pahala Jokowi. BLT peluncuran Jokowi tanya urang pembuat mentang menyo naik kelah itu. Alhamdulillah kalih mulut tupa mulut iso yang pak pahala merupa nyan kau urutan yang pahalanya urutan Allah Taala. Maka itanyo hanjir takun urang. Maka mak hanat tong ngejak barang mabut antong ngejak umlatah antong tapu-tapu. Hanjir taponis urangnya hanat tong Allah. Baik na beke bandom pendakwah hancurnya igaknya pasti bak abah pintu surga preh. Oh, radah. Kau maka ma urang si ilon mamandum alhamdulillah. Gedanyo di Lamlo Kota Bakti Pidi Jaya Aceh Mantang Semarang Hauri Melut. Ilon bersyukur tak lon ya kampung
mali guyui. Baik talah tu. Pakon sesuai antara serukah anak yatim dengan umbul-umbul. Ai takun paling leu anak yatim kanyo mertu ribai nyam pinyotru. Nyam pinyotru. Bak umat-mat 500 tam ya on 20 ti certo 5 on. Hai tabak kena ruh lumak kanyo. Cocok. Iyah menteng ngan kertas 2000. Cocok. Dajak orang kampung lain kan hanagot. God. Di bawah hanagot apa gak mulut tayah god. Dihias kilo. Apa lampu bena listrik malahnya. Dicek hanam puan-puan cek kalau ke rumah di kula dekat dari jalan. Terus anak yatim terus mempeluk terus kalam peluk. Habis baik cek jalan 5 juta. Pakak anda cek kajuk anak yatim 3 juta tepau. Nyok cocok antara serukah anak yatim dengan hiasan. Ulun tuan bangga. Karena apa kon? Cocok wateta banding rugo ngalaba tantung. Abak singong na bandingan ni. Nyabe nak kita dakwah baru puja syukur. Ulun perintah dakwah tu. Pajan nahi Nabi rak tubuh untuk dapat dakwah. Yang hae dengo yakwa. Lombidin penting awak ton mit mat plin. Dengo ai rumah tu. Ilo muno wate kwa pajobu lom pikir karudo rupaji tumi. Dung. Nate ku puak ka jadeh hujan lam-lamnya. Alhamdulillah hana ujian gede Allah. Menyabit kadang hana faedah dakwah malamnya nabi ujian gede. Tak ada apa mendum. Adi urang si lo yang memuliakan oleh Allah, syukur tak bertanya wajud ke urang Aceh. Syukur tak bertanya wajud ke bangsa Aceh. Ngan gepulahe di Aceh mantang di Eropah yakun alhamdulillah siribaya go. Alhamdulillah. Nah lagi. Amina. Oh, rajak lagi. Bahkan syukurlah di Aceh payah takun alhamdulillah. Jangankan ino di Mali Guyui, di Amerika, di Swedia, waklom le nanang rong nabe ko pairo ke kulah na ko taman masalah di Kanada, di Sweden, nyan Bandung awak Aceh ugot mulut ni walaupun dilarang nanang ro saboh di Derma telepon lun leudun Derma ujak kedih tanggal 17 dakwah lun laki ajak tanggal 14 Singoh bungo Lumpur Jakarta kepegah leudun nyan hantar capai tungku Derma nyan perjalanan 18 jam karena truk kedih iklim di Aceh iklim di Derma beda idih tengah salju germis dan angin kesehatan rawanu han mungkin nutun suasana Derma hotel aku fikirnya cip dilun badan laganya mana salah sih maka yang pulai pegah putra syukur alhamdulillah jid ku urang Aceh pat mantang na kedua urang Aceh nama oh kan hana kita lu hande ku dengar alhamdulillah berikutnya selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benepatih ni. Wate anak yatim tak nyoda ngadeh nyo. Nyan Rasulullah ka merasa bahawa katanya orang kampung Mali guyuyo kata pegat mulu. Lon na pernah merasa juga ke anak muntui. Nah anak muntui tak nyo? Nah yatim mendung, hana muntui. Ulun tuan merasa je kana muntui karena lahir lu meninggal mak lu. Lahir di Luk Sumawi. Hudip di Pantai Raja. Wate merupa amplopnya. Ikamu berakan roh bukut 27 Ramadan di amplop. Nyai lu ngat saya kayak kamu sa Ramadan berdoa tu dak je malam 27. Yang merupa amplop. Senang tu. Karena singoh tiap lo bagai baru. Bajan tak ada pula bahawa katanya wahana leurun situ. Wate bunga huroraya. Nyo nak miak tanya kan. Senang-senang sedih deh. Tapi lo senang. Dak mak-mak senang becut malam ni. Tu tewa rumah yang kasusah ke mak anali lakau.
Anuknya pajan sedih. Menyaji di jauh dayah wadau Jumat sedih di. Bahkan sedih igop nama nayah iji hana ayah. Pajan lam sedih anuknya nyaw. Watewi sudah. Watewi sudah nyanyi sedih. Bahkan wate foto bersama keluarga deng mak deng ayah. Ulun tuan tingat hat padum minggu yang kau likut menikah cuco Abun Aziz Samalanga anu almarhum abadi atailah. Jadi wate menikah beliau yang duduk di cium panggung adalah Abu Syih. Maka wate MC pegah abah bertanya videonya jahitah dia ke MC. Pendakwah di pecu. Pendakwah le Aceh Utara hanap tekon. MC saja je video. Nang yang di video MC paling popular so MC Razi. Natom na dingo. Yang darah-darah natom dingo. Yang siapa ikut TikTok ni. Yang MC Razi ini dari Ubudi. Maka video jahitan di Putibit adalah public figur. Termasuk MC bak ulang kawin. Nanging MC Razi wate terus yang tak itu selamat datang kepada rombongan darah baru. Kenyamanan buat mohon tunggu sebentar kita persiapkan di dalam. Dalam tanya kahe dalam lauro lintu na itu bir tu. Eji gaduh cek rawai gaduh MC Razi bersama saya MC Razi. Gaduh buka hanan ro. Cuman tunggu sekalian dak jet ke MC menyahana tajak but. Rugau. Bat rugau tinggal lon MC wate terus lintu baru kai kun salatullah. Amnya MC Razi menotui. Salatullah. Elong ngana lagak le tu ho ti malau ja. Jadi goknya salatullah. Na MC nyo kai Razi tu be kaya komen lon ni Razi. Na MC wate terus ilahi salimil ummah minal afati wan nikmat wa min hammi wa min ummah. Ya MC hanai jabeun. Ummah mendu-mendu ji. Atai dengo. Bahkan na awak telah wud bak dakwah yang kun laginya. Bahkan yang membuktikan awak telah wud bak dakwah tersebut kan awak jabeun. Awak dingabut karena cuy laga dicuru kayak cok dakwah. Nyo tungku sekalian. Maka bertanya alhamdulillah jut umat Nabi Muhammad mutlawud beliau. Bahkan lun yulo mutlawud nan dengar hadis nyo lungkun. Akrabun nasi yaumal qiyamah. Ketua dah pegang mulut Nabi terkah hanatah cok terkah. Kau matalah terkah. Sebab undang tungku malamnya ya pegah dakwah Nabi. Itu kadang belum pegah pula anak roh pegah ke Nabi. Pura akhirat jak debat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hana geturi. Pada wahai pendakwah maulid. Tapi hana geturi Nabi. Bahkan karena cung panggung dakwah hana pegah kena. Maka lu pegah ke Nabi lehnya habis juga. Tentu tak pegah pula tak pegah 20 lutuh hindu. Alih pegah ke Nabi. Matungku penghormatan itu kena lihat baik gua penitia. Banyak gua penitia musibah betul anak solehnya, anak soleh je. Kita leu orang langkawan je si anak soyo sedekah tu ya. Kanyan masalah ulun cilung. Nyolong pegah bacu. Uranya bertanya alhamdulillah karena tam selawut. Tiap dia sembahyang. Sallallahu wasallam. Yang kena sampai? Nah sampai. Alhamdulillah. Yang palau kauri mulut munau. Tak kauri mulut ku Nabi. Nyo tak dakwah lu begah. Urumuh tak undang cowok tu. Ini. Ya gagang undang cewek. Saboh SMA. Saboh SMK yang perti kerja rumah sakit, kerja undang atas rumah sakit, mulawak inan bak mulut Nabi Mustafa inan antara inan ngan agam,
hana ikatan tapu manci tatanyong bak diri do te masing-masing merempok tengah nabi mi merempok na undang cewek di rumah hana bohong rata rumah takalon Honda tudong ubena udah muka taka hansep taka ime taka si kilo ruki unibis sabo abeh iya 7 lah abeh bu lebah lah mana abeh iya abeh lah anak abeh bu hana masalah kauri yang jadi masalah menjampu lawa inan inang ngan agam bak maulid nah nyobek tak pegat kadat bek tak pegat budaya karenanya ada salah contoh nyo liku nyo kalung kun kawap lamin bak dakwah je lagi nyo tapi uranyo urang kaya kauri bak gudong langgang pom pika lagi nyo pegap lamin nyo kan ada Aceh ada tupo yang tupu ada Prabowo Joko Widodo ada Jawa yang Aceh na rumah Aceh nyota lagi nyota Aceh makasih hai kudu malam nyo panah tadaja ba urung kawin kabeh ngata Jawa du motero nyokan budaya kita nyo hai tukang dekor pelamin no kai siop dalam lewat pelamin man dia awak pelamin munyo hanai pegot lawe nyo hana so sewa nyo bukan nyo so salah wate tatik salah kita nyo karena galak tak ikut budaya luar tua ke budaya Aceh lagi tua tu ku nabi lawe nyo mulut tak ikut budaya pegat maulid yang salah adalah undang cewek dan cowok rumah jamun mulut kan menan Sia mano 20 boh sia te 10 boh yang kaya tia kamen sabo bungkuh ke syara bungkuh ke tuan bungkuh ke tuan bungkuh ke kumuan bungkuh ke apa tu yang bungkuhnya nyak jo warmo syara musuhnya mali guyui sampainya mali pu ulo kerembu kudeh lam hanau 10 sampai tu kudeh tiro syara tu yak jo uranyo kan le menang kaya undang ngon ni anu yang jai kula undang bak kula anu yang jak bak akibit nyala dom maah cakap nyo cara langsung kabeh do maah cakap nyala dom awak jak beut nai ke hae kuliah awak jak beut pegat malam na cewek lau mirmo Allah relam masa depan kamu tunggu lagi-laginya nyomolut nabi mi taikot lagi gure katanya bak kata sambutan menong putra nak pegah gure tak ikut suri teladan nabi akhlak nabi perjuangan nabi kamu pendakwah ronyo mangat tak udip ya ngamato tewo biserkah nya galong truk kamu hana pajo kauri itu me lupa ya kauri olehnya urang salam dum iya dengku iya dari pane dengku pante raja na pernah merempau ya dengku ya pak di mimpi tak lupa yang boleh pegah putra mangat dia ke pendakwah maulid mangat urangnya wajib tengku. Coba kita bayangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bodalah jero. Gejak dakwah UKM dipupah li tokoh-tokoh taif yutu Nabi Muhammad ngan bade. Mudarah Nabi Muhammad. Coba kita lihat di perang Uhud, begah pipi Nabi Muhammad. Tusut ego gerhang Nabi Muhammad. Bak pejuang agama Islam. Maka aku tanya orangnya, baik kaya ublo maulid Nabi,
demi kayak cewek dalam rumah dengan cowok dan cewek itu adalah pengkhianat yang menjual nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip lo yang muliakan oleh Allah dia lagi nyan lo pegah apa? Nyo hanjut lo pegah dakwah malam singoh nang yang tunggu lain. Ilun lagi hanjut. Ka lo lam sambung ke hadis yang lungkun menau. Akrabun nasi yaumal qiyamah. Orang yang tahu singoh dengan Nabi ba urang kiamat. Aksaruhum salatan alayya. Orang yang lemah lawut ke Nabi. Maka ji wate uro yang katuha-tuha bek pikir ke harga. Laki ba anu mantang 10 ribu siapa? Kau pun cita pelara awaknya. Nya bukan. Cok anak musabah mutlawut wate uro. Paling kurang sirbaya kau. Udu tunggu jahitan. Bek selawut panjang dah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi. Ataupun lo muthen tegan-tegannya. Atai pu dua baknya jarau. Pu takunnya dulu. Tasbih tegan-tegan. Tasbih di kital. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tiga go na tegan hana kunjuk ci sallallahu alaihi Muhammad. Yang pelai perak putra punya pelai atau dengan Nabi Muhammad dulu sulah mak selawut jaitan wate ta putran manyet tiban selawut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyonya dek sampai kayo tak tukar selawut yang tak lintu baru selawutnya meninggal lintu baru dan lintu baru mendu memuriti kamu selawat lepas tu sallallahu ala Muhammad ikalan tu baru. Kugian tak roh pulang kubu pada baru. Selawat dia intat lintu baru bugairah. Salatullah salamullah. Jadi miring tamu. Orangnya alhamdulillah dia Aceh karena budayanya. Segala tamang lintu mutulah mutlawut. Yang na baca terus salah awai gudek urinang leuku. Imali tiba ni non talent tu. Nyo lagi kan? Ya urinang net. Yang silot cingklot gutat tri bangja. Itanyo katuk dina lauro. Sebenarnya kau raga mile bugadah gede. Nyo hana. Urinang ya jo bate tunggu ledro mentang ya jo bate yang katuha yang bek le lamar le darah baru oleh lintu kampungnya yo ledro tukar bate lain pu lewat keluarga mele pu lewat lintu nyo bak dapreh urinang pulau nalme ni banyak kena kejak juga dah nak kita tik nyan piasan yang tak lintu ronyo dia Aceh god tu hana god budaya god yang hana ku god tau Dutanya kata jampu lawak budaya. Jamun ya intat lintu hana aja urang ina. Ya intat darah baru hana aja urang Orangnya bakal halu urina nguragam. Tak sewa be purat boh. Leboh tengah urina. Uragam jak na ya. Naija ana muda Honda 7 ke awak mai tu baik. Ma alhamdulillah di kampung Mali le tumpu daya. Tumpu daya mangat betul yang kau tembuk ke mai ju murid kita bolak kal puat lo hui puat mutu baik. Uku tu baik ni. Alhamdulillah. Maka mak yang lun muliakan ayah Bandung wate uro katanya bulu tamu sulah. Kah selawat dan salam lom kepada keluarga dan sahabat Nabi. Mak, bahkan berhasil Nabi. Bahkan berhasil Nabi, mak. Dikarenakan dukungan keluarga dan sahabatnya. Maka gutanya menyapur le aja kurang berhasil. Ngantuk bukan. Tak wate tahu dakwah mentang itu bijanya. Pak nawa dengku. Nawa dakwah karena ia kepi dengan bunga. Kibancit wate susah tu guna gotnya di samping. Munyangan tu item berjuang ngadayo Pua yang tak kubut asih dengku. Long kalong kudang balai di Pantai Raja. Menurut nak sebut ni gulai tanya moderator. LPI Babul Hijrah Al-Munawarah.
Nya malai buat lo lamblang kampung Prado Pantai Raja. Nah nak yatim piatu nam padung rau. Nyo terkah urang ro ni malamnyo tata rencana tapo dua bak wakaf. Nyo terkah jo kelun indru nyan tajo ku tanah wakaf. Karena ilung kakaya ko na ple lepai. Tiuro lom pulepan luar biasa sabak ilon harum ko. Harum biang, dan biang bangkai Pantai Raja ilon harum. Cik liat kan. Watai ku piar kok mabo ku. Jadi ku harum maju. Ilon rukok harum, panjang uke harum, koh oh hanya lebih 20 rau. Jadi tak yang harum-harum. Sehingga peng perle 2000 rau. Kupi hanya det sembarangan. Watai kaje pumbung perut. Ikira legok tumbun, punya tumbun na bobogo tu ka. Nyo perut tak ukur kalau ge urang memetan lakau. Maka urang cik lon, abang-abang adik-adik Bandung. Bertanya punya perle belasir keluarga ngon-ngon tuh benar duku. Berikutnya nyok habis penghormatan jule. Selawat dan salam kepada para ulama. Mak Idraw yang tinggal bak jalan gutun nabu kune padum kau nan salam nabu kune. Ana naturi anan turi astagfirullah astagfirullah ulama tang turi anu muda no padum kau nan salam nabu kune kai tikui. Lenturi jengku bak Facebook belum kalam, bak TikTok, bak YouTube. Yang pida kalam hotel meninggal tak hele abu kene dak bak YouTube. Tegon abu kene gempa di TV. Oh nya abu kene katua kau katnya. Ia abu tumin kau, hanyo kau, hanjeh kau. Tiap uro kelewat rot kampung nyong. Tiap uro kelewat rot jalan nyong. Tapi hantar tumeh salam rugo. Munya ketanya akan urang yang dukung ulama, berarti ketanya urang kun ku ulama. Pati urang kun ku ulama, nya pokon. Kon. Nyon wa rotru tungku ke calek. Nyan munya ka tungku ke calek. Ka kun ku tungku nyan bro, tak. Tungku nyan hana godle. Ka tamang lang politik. Nyo lempegah mi betul, nasiaran langsung. Pak dong, Pak Oridal, Pak Tazkira, gutak jaya ko malamnya. Abu, na tepat rumah gudung yang di poh-poh urang le awak matadom. Na tom najak. Hah? Yang kenang kagonyan kan? Tinggal lon wate di drop Abu Nadis Samalanga. Abu Tanah Merah. Tungku Ahmad Dewi. Hana so pegah, nyok pegah ayu hana so pegah lo. Bak pegah lo, munyo salah baik pun kele. Munyo nyap tu yang betul. Alahna Abu Lung iya. Naturi Abu Lung iya. Abu Usman Al-Fawzi. Gak nyan masanyan gudukung Soeharto. Gedamang Partai Golkar. Wate Soeharto truk waceh ton sikurang belah 82. Abu Usman Al-Fawzi yang terima Soeharto. Itanyong le Soeharto Pak Abu. Abu, apa yang boleh saya buat untuk rakyat Indonesia ini? Kekun le Abu Lung iya ngan bahasa Aceh. Hanya, hai Bapak, nyebiki mentang kibancara masyarakat bumatmu, hidup beraman dan sejahtera. Didroplah Abu Adis Samalanga. Droplah Abu Tanah Merah. Idok tungku Ahmad Dewi leh ceramah di iputamong kurumah gudung Lexus Din Madurawa. Imunyuk po Abu Nadis karena diduga terlibat dengan gerakan Aceh Merdeka. Hana sawajud peglah. Gedinga beritanya le Abu Lung iya, Abu Usman Al-Fawzi nyonan jawaban Aceh, ngejak ulung iya 3, ngejak badayah Abu Usman. Oh berarti abunya nagot. Oh pol. Padung ton tanya nak beut. Abu Usman le 22 ton ngejak beut. 28 ton ngejak beut bak Abu Ya Muda Wali.
Ciplok ton guwen cikangen abu yang dawali. Nanturi abu Usman. Nyan lop ba YouTube. Lop ba Google. Lop ba TikTok. Uronyo nang ro kadang deh. Tapi urung tamah-tamah palih. Dituna ulama pahpoh rajin ku deh. Nyolong pegah betul. Munyo anak ulama dalam partai pemerintah, maka hana soput ulama yang semubut. Ja Abu Utsman ngan ketua Golkar gonyan kude bak rumah gudung. Ya puglah Abu Aziz Samalanga ngabu Tanah Merah. Wate to kude haibi tamang. Karena Abu Aziz adalah tersangka kuat melindungi GAM di Samalanga. Abu Tanah Merah tersangka kuat melindungi GAM di Tanah Merah. Ja Abu Utsman gekun ba ketua Golkar lepon Soeharto. Leponlah Soeharto. Bahwa Abu Utsman boleh pegah abah. Pegah abah Abu Utsman Al-Fauzi ngan Soeharto. Ipulihlah Abu Aziz Samalanga. Menyoh hana Abu Utsman lam partai Golkar masanan. Hana lahir cabang dayah Al-Hadidiyah di Aceh. Maka kita nyonyo yang na berdarah ilmu dari Abu Aziz. Sigaga tajak tahu kubu Abu Utsman Al-Fauzi di Lungdia. So pegah ceritanya tungku Abu Aziz sendiri yang gekun bak anu Abu Utsman Abu Tajudin. Untung na ayah kata Tajudin lun mantang udin uronyo. Maka menyona tungku tamang tajan Jokowi baik nukun. Nah, nyo yang boleh pegah. Abak Purota di tona anu Abu Kuta di tona Walid nu lewat Aceh. Ubu Walid nu kunan Walid nu muka peng. Ah ni kun lewat Aceh. Di tona almarhum Abu Utsman pulang tua. Tabak dukung Jokowi. Padahal Abu Utsman pulang tua taboh tok tujuan dukung Jokowi. Masjid 1000 tiang dulu. Hana lain tujuan. Itanyo kata tu nak dibiak ibabah tu. Nyan kun ke ulama tamang dalam partai. Orang drone jangan harap masuk surga. Bahkan ditakutkan orang-orang yang mencaci ulama su'ul khatimah. Gadah iman. Nyan maka jihlung gonyo rencana aku mau celek. Baik tu nak boleh urut. Nyo tu yang boleh pegah. Menyo hana tungku lam. Nyo yang leu rengkun ke Ma'ruf Amin. Naturi Ma'ruf Amin. Wakil Presiden. Wate kaduh gaknya Mbak Tito. Kai komen. Ancan rubah wak kerja. Macam ami komen ke Ma'ruf Amin. Urun tuha kena. Hai mak. Menyo hana tungku Ma'ruf Amin inang. Menyo hana Hamzah Has. Wakil Presiden Kutikurun. Mata Soeharto. Kabeh kita Aceh. Aku pegah ke kau rahasia. Bah drop aku deh. Mulak kalut dalam penyerah kali. Kabeh. Maka bek nutuna ulama. Namu doa mentong. Ya Allah ya Tuhanku. Nyala tungku-tungku yang berjuang lewat politik. Nabi ya Allah tungkunya bek salah jalan. Ya doa. Nyokon. Pegah menong. Pegah mede bana tungku ibi bantuan saboh ba pemerintah kakeng tungku kamu donya dalam ke bagayan sedekah 5 ribu kekon anu jui lalangin wakna proposalnya ku jui anu dalam buton tabuh kipah angin hanai wowoi daya tabai rumah lagi grupo hiti daya nyo mak urun cik lom Bandung mepom yang lom pegah nyo kalong dakwah bek nukun-kun ku ulama yang tamang dalam politik tujuan tungku-tungku tak tipu ya nyo nak kalon nyo tengah ku kalon dah hana muda gampong mali guyui muda tahun 80-an nyompat na remaja pat aku aja rumka jagung kata ha ai mak nyo lon tanyong mak ron anu bertanya saat nyopat nyo tengah bola dunia ya malamnya na bola malamnya na
Nah, Allahu Rabbi. Mudah kembali kedai kopi dah puduk dakwah. Ladung ni yang ada di tepi, ladung ni ada tungku. Hotel yang lo bola ni yang ada di tepi. Oh, mana aja deh. Mak ayah Bandung. Ulama nu doa mak. Dah ulama yang semua buat lang kampung. Anak mi ajak beut. Nu doa ka anak mi ajak beut. Nu doa ku tungku semua beut. Iban nu doa, ya Allah, anu nyan kai jak beut, beu idam hidayah. Ya Allah, tungkunyan ka ketemu beut, beu istiqamah. Maka tungku-tungku yang hana temu beut, tungku-tungku yang hana balik beut, menyodro anu na power, na masa, na tamang dalam politik, na bantu generasi, na kalan uronyo. Pakon hana bendera di Aceh. Pakon di Aceh lagi nyo sabe-sabe. Karena bukannya hansip dukungan di DPR. Ampun mak, bahkan lom pegahnya bacut 2020 pasti na tungku yang baik nu seup, baik nu kun, kah anak nu pilih, baik nu kun. Lebih god ke Bandung nu pilih. Nu pilih tungku tiga. Hai mak, nu pilih tungku tiga. Partai rangka puai. Pua PA, pua PDA, pua Gerindra, pua Gaptat, pua PAH, pua lom 6 partai le. PSI, PDI, Perindo. Au depu-depu aduh. Lebih-lebih tungku lang kampung road. Bahkan wadai lom baca sejarah selamat ulama-ulama Aceh masa konflik mai TI maupun GAM, yaitu buat ulama-ulama yang dalam partai pemerintah. Contohnya adalah Abu Usman Al-Fawzi. Dumna keramat Abu Usman goknyan gadoh wadai dia itu leu. Nan dengar kacertanya. Jut lem pegah dakwah. Jut. Tu nyo nyuk mi yang kun jut. Eloh nak kalah. Bak kabah urau megah Ahmad Dewi ka melinggai Tunku Ahmad Dewi. Nak don dengar Tunku Ahmad Dewi. Pendakwah legendaris Aceh. Alumni Al-Aziziyah. Anu murid Abu Yazid. Megah di goknyan ka melinggai. Padahal Tunku Ahmad Dewi di drop ide di dalam pining. Nejak Abu Fawzi, Nucok Abu Ahmad Dewi serta Abu Nadid nume udayah Lung'iyah. Sehingga Abu Nadid nak sumber udayah Lung'iyah. Wadai bulan mulut guyu ceramah bak Tunku Ahmad Dewi le Abu Lung'iyah. Tunku Ahmad Dewi digayam BO kun ke pemerintah. Tiat le ceramah tu terawat tentera nyo yang tentera-tentera. Maaf, kamu mengulang cerita bukan mengulang kisah pahit. Kami harga mati NKRI hari ini. Apa yang aku buka hal bentruk tak ada raw aku. Buka aku enggak ada kok. Lebu tewa dakwah kurma ka hai de pre mana bisi gamku kalau berjarak. Ka trolah awak tentera Abu Tuman. Abu kasih Ahmad Dewi. Ya, ikut awak tentera. Untuk apa? Ahmad Dewi tadi ceramah mencela Soeharto. Wah, ikut lewatnya. Gukul le Ahmad Dewi oleh Abu bak awak tentera. Anak miat pegah apa kita tak peduli tanya. Sengap awak tentera. Bak apa urau budak Tunku Ahmad Dewi ceramah di drop low. Watai ceramah Tunku Ahmad Dewi 7 malam ni. Kan cilet-cilet urung. Nyau. Oh, kerajaan. Urang lebih pandai le terus no. Wadai ceramah Tunku Ahmad Dewi meledak urang. Tengah berceramah di drop Tunku Ahmad Dewi di me ke di Bandar Aceh. Getepu. Le bulan kemudian le Abu Usman Al-Fawzi. Wadai getepu le Abu Usman ideh di Aceh Timur kabeh itu mayang jenazah gaib. Ipegah Tunku Ahmad Dewi ka melinggai. Padahal gucok le Abu Usman gemai udaya ditepu oleh tentera na Tunku Ahmad Dewi daya
Nung pegah keramat Abu Tuman. Gekun le tengku Ahmad Dewi ba Abu Tuman. Abu Nabi doa bacut bergadoh. Ha, kadingo doa gadoh ni. Yang tengah duduk di lakon ni baca ju doa yang kagadoh. Jadi nak umi babah pintu terus tentera ni. Hotel terus tentera. Ilung nyan dekat god lo baca ceritanya. Ikut le tentera. Umi, mana Abu? Abu enggak ada. Gitu oleh umi. Abu hana. Enggak mungkin mobilnya ada karena Abu naik di motor tak boleh thot do. Mantong na motornya hantong ke Nah, karena Abu banyak yang jak mentapa. Kak, wate tamu dalam rupaji Abu bak ruang tamu ngamak Dewi tengah kepegah matalah gadau. Ita mong tenta anak du Abu mana mak Dewi du inai dalamnya. Nyandung keramat Abu. Dah keramat Abu ulang tungku sekalian. Lum pegah bak drawan tu. Uronyo dayah lung ia paling terkenal. Yaitu tarikat Naqsyabandi. Nak ungkut saboh bak ulah Abu. Abu watel ro gedua geput ro dengan badia salang ni nah. Gebibi pun ungkut. Ungkut nyan mantang dek. Igo mantang karau bibi golo. Burasa Jumaat yang kau likut ulun tuan na undangan yak tu tidua peleh bak taik kawat peunang ni. Getah bangai ro punya hana kepu. Airport nah. Ai mi ben fikir bangai dia jawab aku jabu. Airport nya kuat tiju ada coklate nah, ni buka cabang ni nah. Jadi woi nan lom yak bak dayah Abu Lung iya. Lom yak ku cocok cerita yang lom baca. Bandung yang ungkut lang ulah ubi raya mi igo mentong bibi igo lum. Untuk nyak ni percaya nyo kena wak banda ceh wo yak kau di belut. Tiga gojak ulung dia. Jak bak ulah Abu, ulah keramat. Itinan na ungkut Abu mantang udip sampai nuhat. Maka runci lo yang mulia kali Allah nyandung kisah para ulama yang tamanglah pemerintah, tapi beliau bukan tujuan untuk memperkaya diri. Putra si tujuan ulama utamang kenan untuk berselamat ulama-ulama yang hantem ikut politik. Kampung ni nyo tungku-tungku ke jalan nyak gengin tungku-tungku hana peduli ke proposal. Selawat dan salim mentang selawat salim. Hana biar. Ta'zim wal ikraman yang mulia bapak kecil. Ilmu mana kuli jauh bapak kecil. Nah bapak kecil. Lakai di alhamdulillah. Mak natom ino malam tu buat. Tamu buat kan. Malam Jumat tiban pengumuman kepada kaum muslimin dan muslimat warga kampung Mali Guyui. Malamnya buat menan pengumuman. Balik tabak perangkat desa jaitah na jabut. Balik pengumuman. Tiban pengumuman je tungku. Mesti tungku imum hana natha. Pak kecil hana. Balik pengumuman kepada tungku imum pak kecil kaur tuhaput dan seluruh masyarakat kampung Mali Guyui. No jabut malamnya nabut. Tabak nya hana tekun kepada pak kecil tuha kampung perangkat desa dipikir wayang nanti aja boleh. Amin, no jujur. Tuha put nabeh jabut. Anak dia jabut. Rata kampung. Tuha put. Tabung ku tuha put nya kejak melatah. Makin tabung makin nak kejak. Ladung kena ulun hantong duduh melatah. Umpakat ulun tuha yang duh melatah. Nyo yang hana duduh melatah. Tabuh tuha put tiga. Tabuh ku kaur tiga. Nyak duh melatah. Lừa ke bok natah laki pegala. Allah yang kami hormati bapak kecil mungkin nak tugas lain tak nyo ngemus kita. Ai tabak ilung nalung kadang menolak salah. Berikutnya perwakilan Muspika Kota Bakti ya. Kota Bakti perwakilan Kapolsek dan Ramil. Tungku Imum yang terhormat yang mulia
He dia ke pak kecil. He dia ke tong timo. Tapi na mangan. He tapi na mangan. Nan tepak mangan. So yang menikah na terkah. Ya kan? Pak kecil wate yang tak lintu wo on tertu ribai. Kui mum tertu ribai. Tua put tertu ribai. Makai tanyo lihat tapi ke jelamet ke terkah kurungan lo. Dah ke pua gaji gedung. Banyak anak mangan dia kecil ngan tung kui mum. Wate na urang pakai. Idah saboh bale bu anak muda. Hana muto tolo nya yang bayu kecil. Yang bayu tung kui mum. Tapi le mangat no hana mangat. Nyopak kecil yang mulia. Surkah jut no terima mbak urang kaya. Muya kamu je lame model memputapat tiare beruh. Dak jut pak drawan no cok gaji 3 no blow mo ti manyam tu kamau. Ayo mana? Ka urino padung gaji Kabupaten Pidi. Ikamo Pidi Jaya alhamdulillah katingai di utai tingong berton wai tata. Kui mum lapar tu ka ur mutai jak dam laka kui mum aplo pu jum laka. Lừa gà đàn lê gà nhàn của cà mạ lê gà nhàn của đầy mum lê gà nhàn mạ mum gà nhàn sắc cuột. Yang na gaji lapar tu ribe ibi le bulian tiga blang go tuti mate mano mate tu imto mana anu gana mate. Mak yang memuliakan oleh Allah. Tokoh masyarakat Gampong Mali Guyui. Nejak buat malam Jumat. Nejak anak muda nak buat. Anak muda nak buat. Anak tahu jauh. Ya Allah, pura kampung yo, Gampong Mali Guyui. Oh, kampung. Mak, anak muda bunabut. Hai anak muda bunabut. Yang tahu pun muda, tamat SMA. Oh, umur 40 huyuk yang muda. Ya, but. Ugat grup bro. Gure dum noi Gampong Mali Guyui. Baik sampai tapi kele tanyo agamanya ata tungku. Agamanya ata wajak but. Agamanya ata umat Nabi Muhammad. Anak muda kampungnya umat Nabi Muhammad. Nyo. Ya but. Kah tolong lebih penghormatan. Penghormatan kepada ketua panitia dan anak muda. Nyotan aja dan dua kursi. Menghargai kursi. Mono tabak politik payah dong, geram ku bacui dong. Modai kunggu lama tabak. Anak muda yang malamnya wana bantu kegiatan dakwah. Yang mono cak urona bantu kegiatan mulut. Dan doa ba Allah buku murah jilame li calon mak tuan. Amin doon. Hai mak 20 manyam. Nan tudum yung jilame ti manyam. Itu ngadeng ide 2.750.000. 20 manyam 55 juta. Buat gantang umang habis tamu kawin tidak urina. Menyolir tamu kawin utina. Aduh Allah Rabbi rugau. Allah. Maka kepada anak-anak muda yang nak bantu mulut, yang nak bantu dakwah, berupa murah dilami oleh Allah. Amin. Amin. Yang ulun tuan hormati anak mudi-mudi. Nyo kalau dakwah, kalau tarik hadis baru taboh no adik. Anak mudi-mudi jaga draw adik. Omai lo hana rumpui apa ira. Baik pakai TikTok. Nyota kalau anak miat na lagak bacut, nyoka he awak kamera betul li. Hah? Nyo anak miat na lagak bacut ka ko yang ikut itu. Najak bakawi gas. Loronyo jak melut Gampong Mali Guyui. Gas. Nyan hayanu mutuah rugau. Mak baik no blow HP ke anu dara yang mantang ijai kula SMP atau SMA. Hai tumpunya kana ada HP hai ijai kula. Yang lebih parah lom
Wate riak tahu anu budaya rumah apa? Nah, namanya jauh daya anu. Nah, nyaka namanya daya mori putih-putih. Yang sang muka tok putih akidang. Hai mah, menyo anu miat dia tahu daya namanya HP. Iji hai tu me pegah habangan rawanu. Buate pajokan lah habah re tu roh lai do. Tiblah ngape tiblah pajoku. Tibalah leje. Nyanyang king nyawa yu me HP udaya. Munyo yu me HP udaya bek nu me. Nyon me daya same. Bek nu me ma oh. No. Lun tugah. Ulli haqqa walau kana murah. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Maka malamnya lum begah ni. Yang na anu nu hijai kulai kampung. Mantang SMP bek nu blow HP. Hai tungku today kana HP. Yang anak HP hai kem dai kula. Iban dah begini. Adik na HP. Nah, jujur, tinyaknya hana jujur, hana itu. Nyong today benda. Nyong. Iji punya apa? Today kana HP. Wate uro ai tumpuan lon hanai main ta pu ji ingin mato be moto. Ingin mato be ko to. Ingin upin to. Ma anu mian ubebenan pu yang di ngoju di. Itibit lagu almuna ju di. Itibit lagu lain ju di. Pu katanya katoha Gopurno ada hai pang dah tempat ada itu lalu. Nyo ke mak orang cik lem Bandung. Kesimpulan anu yang mantang jak ikula, yang mantang jak ber bek loha. Anu mi ya tahu ro Jumat udayah bek meha. Nyo elong kan tua ko tapi awak tu ni pugol le jarom no. Mit buto abah. Abang tengok lu dah wafat orang nyandi tu ngomong. Kekun lewat tahun tungku. Nyan mit lun bet tapat ngan mit drone. Janjai lu mono. Ikun lewat tahun nyan mit lun bet tapat ngan mit drone. Nyo hana tapat. Tapat ngan ku ngai no. Wau rotruk kamu pun dakwah no belaw aje kamu. Bagi tungku-tungku son. Mit yang langsung bak babah. Jadi pulang lagi lom pun dakwah mempencong macam jak le kena jak le gede. Mana nak tu yang man min buinan tapi tiga kau. Nyawa mak runcik dong. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Nyo yang telepon lun tungku Munawir. Malamnya nak kena dakwah hanya ngapa. Lun tengah mulut Mabes Polri uronya. Mabes Polri baka Polres Pidijaya Jaya tengah mulut. Telepon le beliau. Karap salah. Karap lonjak tangai le pelungka. Rupa ji tangai le belah. Nam kujak tangai le pelungka. Kon kargo mi matang. Alhamdulillah terima kasih kepada panitia yang kan percaya lun untuk menyampaikan tausiah. Dan doa benar tausiah menang. Berikutnya ta'zim wal ikraman mantang ta'zim galong dakwah kepada tungku protokol gure katanya ikutnya mono tidak kedua ayub dong gulop aju Facebook lon baca thonan ku pebur ku pedaya hanan nyai sampai lo ngepeke lo hanalite mangkunya nyoka gelop-gelop lo pasti dia ngeng wajah promoh lo hai pane tinggal tu holain hai mi nak fikir lo ngalam kawin. Aku dah punya senyak dua lo. Dua nu lo. Pertama Nan Muhammad Al-Ghazali. Kedua Fatimah Az-Zahra. Lom laki ba Allah bunasinya. Lom saboh-saboh promoh 12. Buat boh promoh buat belum lepan. Hana payah jak buat awal lain. Kating nanti roh.
Sebab urangnya tak buat anak gopi lumpah payah. Hai mak, ni fikir mangat sama buat anak miak benar. Bambang luka dayah lun lumpah lucu kita. Nyoh nak ada apa kah? Bambang lo muka dayah lun kan awak Aceh kan tukum mana? Pak yang nak tunggu baru yak yo kenan mendung yak yo kenan. Anak miak ada lah ni kali lu dia dia. Aku le ma ai hai tunggu cái ban jara te gam lui la ke daya. Mai ta nyo tunggu kon kata kun yo bah na pu he mi. En tu ta pu tapi banyak ai. Kah na pu ji na pu man bang ni. O ka ju pu dah ngam le malam ni ba malam keut mu sakit tu ini. Pai ta ke nya. Tidak bak kambalum tengah pu ngam purmo. Oh ya na banyaknya. Tunggu. Tunggu. Bak jenela dong. Ikut le promo lu. Tunggu tang lagi anak mi oi pa ne na kam burung tujuh ka nanti nunggu. Oh nyo yan tu tiga mu buje hi ada ke le mai bro ta. Ibi tu. Bona ya ke iya. Mak tak ke iya ke pa hoi dong. Kan abang kita pen gitu. Abang Roy sendiri gitu. Nyan menyog lah le di dah ya. Mana we nyoh na le ka etan pe. Nyai ja buat urok kan mi TPA. Nyoh nak ure TPA ka. Nyang kepiah na nyoh ji pegang sawat. Wate kabeh om kui. Ija je bau le nyoh tengku peti dia bu. Blung ta bong talak. Di mana harga diri kami? Mesti lagi long lupa je oh jak buat. Man tak dia pegang nyoh ta baik kampung Mali nyoh na yang jak buat mesti. Hah? Na yang jak buat ke luar nang ro. Long mi hana je oh jak buat ong Jawa to. Dak lagi nyoh lulusan Jawa lu. Nang yang muka long ko hi Jawa tu. Dak nan ku mu Jawa. Hai nan Juli Andika. Nyoh nan Aceh ya. Kau nan Jawa. Maka lu ngote ku jak kedih loloh. Dikira kon awak Aceh. Maka mak tiga-tiganya hana talah runyo dosa kebonan COVID-19 nan ni. Hai mata COVID dah. Urang awai mi menyo lahir tengah deh bulun bonan. Nyo lahir anu mata sagop je kebonan. Ote tayang legok tengah bengok. Hai. Tonan 3 mro anu mara tepul lahir di sagu. Bahkan sagop. Ai ku ote aku jenguk luar tengah sagop ku bong junan sagop lah mi dak tu tahu. Maka wate saya mendoa bak urang Tuhan meninggal. Utin bin Tagub. Syarifah binti Awan. Karena urang jamun kemenanan mi. Tagub Awan. Angin. Muka tengah kejadian. Gebuh nan anu. Maka berosa yang bangai bacut nabuh nan anu COVID-19. Hai COVID dikirimlah. Mak yang memuliakan oleh Allah. Bertanya umat Nabi. Dabuh nan anu tu nan Nabi. Hai tungku menyonan anu tu nan Nabi. Ni punyanya. Menyonan ni Ahmad beng tu untuk kerja kami. Hai mak. Adik-adik. Baik kun lagi nyan karena nyan mengejek na kan ngon tu ilun lumbuh na nanu lu Muhammad Al-Ghazali wate batu de al-hu hai de al hai ku tiak langgu tu ni wate tengah ga akai Muhammad hoi Muhammad ku jawab le Quran sallallahu alaihi wasallam lanto muslawut maka muslawut anak panjang ni sallallahu alaihi Muhammad bahkan yang pegah kun Muhammad juga sudah Muhammad maka mi tengah melagu tengah tumurah lawitnya ka mesin cuci kan tengah hipurah sinai 15 minit
Muhammad, 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 Muhammad. Dapat nak nabut. Tengah cerah ungkut. Muhammad, Muhammad. Press blender tambah. Muhammad, 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 Muhammad. Irama menurut juga. Yang kedua-dua. Muhammad, 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 Muhammad. Karena sesungguhnya amalan kan bak-baba, bak-ha. Tirau rương thương mendoa meno. Allahumma ja'alna hutunin. Kan hutunin ke kena. Matua ke meno. Allahumma ja'alna min ahli bid'ati wa dhalalah. Nyan kan kalah. Mudeh min ahli sunnati kan? Tapi bade kaya buat ahli sunnah nyantok yang kira lihat noh. Ada bah. Nah ulama pidi ya tiro. Karena mantong na gu hanalun tubutnan. Ulama pidi ya tiro wilayah grong-grong uliko grong-grong. Keramat kaknya bak tiju kedai. Nah, itu kecil dah ulama bro. Malam yang ada ebitan dua ribu. Igaknya luar tiju kedai. Menyo tadi ngah kaya putih juga bahasa Aceh dah pun. Allah masya Allah. Allah masya Allah. Allah masya. Gejak lebat pun. Allah masya Allah. Allah masya. Ingat lu nak kuat dengar 30 kun dia abu. Rupa ji wate mutume bak kitab. Doa yang sesungguhnya adalah di dalam hak. Maka tunggu Allah Taala gepegat busawa gepegah li Sayyidina Ali. Wate kepegat busawa dikila drawai 3 tahap. Kepegat rapui. Wate kepegat apui. Tutung busawa. Ikira ali apui drawai makhluk paling 3. Oh leh yang kepegat iya le Allah. Wate na iya len apui. Ikira le iya drawai paling 3. Wate ka iya dikira doa paling 3. Gepegatlah awan le Allah Ta'ala. Ujian yang di me le awan. Menjanjan tengah ujian di Mali. Hana ujian di kota Bakti. Ikira awan jih paling 3. Gepegatlah angin. Ime awan. Ikira le angin doa paling 3. Gepegatlah gunung. Mutun angin. Ikira le gunung jih paling 3. Rupa jih gepegat manusia le Allah dikuah gunung. Ikira le manusia jih paling 3. Maka manusia adalah makhluk terkuat. Bisa menebang pohon, bisa dikuah gunung, bisa di laut. Hai mak. Nyonang ro kacang di. Ilun na bangai ko tiga. Berotaban. Wak pegat paspor awak jamaah umrah. Uja aju kudeh bahkan tu paspor. Tu kudeh wak pegat tu paspor. Itanya melewat pegat paspor. Udah daftar pak. Ada daftar mana pegah kamu? Udah ambil nomor undian. Bukan itu udah daftar di aplikasi paspor. Oh nah aplikasi. Rupanya uronyo Bandung kehidupan Umar hanaruh lempu HP. Nabak HP. Ajak pegat paspor. Dipungut di leudun carong. Dipegah 800 ribu. Pegah 700 ribu. Pegah 600 ribu. Dipegah 1,2 juta. Padahal nerto 50 ribu. Langkamba 7 juta pegot. Maka ulun le yang memuliakan le Allah. Bertanya gebidin le Allah. Udip masa teknologi. Gunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan. Maka adik-adik baik cari jodoh bak teknologi. Baik yang kalian cowok bak teknologi. Nyan gunakan depu. Nah aplikasi dia pegantung raw, dia pecantik raw, igo boneng, dia piluk dalam igo, hiluk dalam dia pu boneng. Yang agam dia bok kumis. Nyai nang dia bok celak. Maka ronyo adik-adik lu yang kana hidayah. Muslawat pula ke Nabi. Supaya katanya dekat dengan Nabi. Bahkan lu pegah menan. Innallaha
wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Gepegah oleh Allah, Allah dengan malaikat gemeslawat ke nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tak orang beriman, orang yang berselawat kepada orang-orang yang galak berselawat lagi saya dikir nan dengar lagu mana. Nan tekan gayang pakang ya waju. Tengok nak kenang dikir. Nyai gaknya nuro malam merepak pahala. Uro kamu dikir malam bak dakwah. Katanya yang lagi-lagi lumnya paneman. Nyoda dah jamaah kena telawut. Maka mak-mak sekalian Bandung, tanda katanya orang beriman nata musulah. Maka ini lu tes pak orang ron. Padumboh na je telawut. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang kan telawut doa. Orang kepikir ya Rabbi bil Mustafa telawut. Nyan doa mi, doa 1000 jagat. Sama lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma doa yang Rabbana atina itu lebih agung karena itu ayat Al-Qur'an. Ya Rabbi bil Mustafa, nyan doa 1000 jagat. Itu hadiah le Abuya Jamaluddin Wali. Maka uncik lo yang memuliakan oleh Allah, takzim wal ikraman lum tuan yang tercinta, kalau mulai dakwah apa kudu mereka? Tahu je. Kafi je. Berarti dakwah dia. Nyapa dua je. Takzim wal ikraman yang mulia mak ayah lum Bandung nyot dakwah payah du. Karena hanya kun ni kegop di dakwah. Mana je tak kun tu yang galak aja. Kepada mak-mak ayah Bandung kampung Mali Guyui yang hadir bak dakwah ataupun yang na di rumah yang na dengar dakwah lum pegah baca mak. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jaitat mi suri teladan bak nabi dan anak nabi. Ino takalon anak mi tanya kai pakai incin du. I pakai muh du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waten kalon Siti Fatimah pakai incin muh. Rut ia mata. Ya lum pegah tanya kan atai kana di baye kata ya che pinyung ah. Kanya kata ya che pinyung te abung mu. Kata beliau cincin tak putuk mu. Padahal Nabi kali kepurno katanya. Bak kisah Siti Fatimah putuk mu. Nabi Muhammad tu lagu pegah bak Fatimah. Fatimah. Be Fatimah. Karena muhnyan pakaian urang mewah. Sayang itu cukup sudah. Urang-urang yang haik lo. Itanyo hana tingat kepada cara tanyo yang haik lo mu. Wate muten bodrian tapuo ju bodrian rumah tu. Hana tingat samping rumah anak yatim. Hana tingat samping rumah urang yatim. Haik ke belo bodrian. Medih wate tablo bodrian tanyo yang kaya-kaya. Tablo buluka tua ni. Leh tatagun tajuk rumah taboh cupe tapo. Na mentang menan. Hai mak, na mentang menan. Hanale. Gutanyo yang na kaya peng tu. Yang na tajak uban Aceh. Yang na moto. Kadang anak miak yatim taknyo hana moto. Pu'i anak miak yang dua tau. Pu'i anak miak yatim yang tiga. Yak me bak sujuya biruan tiga ko. Belau pupu yang na kawaknya. Awaknya hana some le. Awaknya hana urung syik le. Karena apa kan? Rasulullah cukup God sayang kepada urang-urang yang sayang kepada anak yatim. Urang syik le yang kemuliakan le Allah. Nyota God le tu. Pua God to ko kajo. Ha? Nyo lagi nyo. Anak God.
Mono dia awak kamera ko tau. Diurun dengar ko jo. Yang pas ko dia wo de gede mendung. Mak yang memuliakan oleh Allah yang na rezeki. Buat dia ajak ubirun mun ajak batu dia. Oi anak yatim. Buat dia beliau baca baru. Beliau kan anak yatim. Anak yatim yang hana ngenjak beut. Na daya habia. Nyo malamnya habia pegah balah nang tu. Kadang ade jak badaya habia tau. Na daya wali munir kiran. Kadang inan juo. Na daya halu. Cuman daya halu payah jai kula. Bati kula lam daya. Na lume kepala kula malamnya Tunku Ibrahim SPDI Muhammad Yusuf. Ikula SMP kayang kepala. Ikula SMA api kayang kepala. Yang penting ijazah kepala orang kasar juga. Mak sekalian, hudipnya benar ijazah. Uranyo kana di dayah ijazah. Anak-anak lu, adik-adik lu yang kana dayah, bet tibit idayah kana ijazah. Dayah mudi kana S2. Dayah uta kana Mahat Ali. Dayah cetkung kana Mahat Ali. Ya jo anu bak dayah. Bek bi wawo sampai sarjana agama. Sampai na S2. Dan yang gure tanyo protokol tanyo. Nyan yang di kampung nyo lagi nyo. Ini sama langang ulang kaya. Dajai toko. Apa yang mentang iPhone ke pakai. Ilong menyajuk iPhone ni. Liuk tegon tang toho kembali. Anjur. Mak yang memuliakan oleh Allah. Ingat. Lon anak muntu. Wate lon ja udaya. Anak sosawu. Sudah. Anak sudah. Sehingga uronyo along. Yang pegah belum. Kalau pudang tabok daya. Lon niat ke anak yatim. Anak muntu. Lon niat ke anak urang asir. Sehingga bak daya lon hanapeng buliun. Yang yatim yang buntui hanapeng makan. Kitab tamita. Sebab jaitan urang kaya wanyong yang hanal tu ho mepeng. Ho keme udai balu. Maka urang cik lo yang memuliakan Allah. Tugas kamu adalah ya lun han lun jakle dakwah sebenarnya. Pakon kana daya. Cuma kau telepon. Nyo na ada dua dakwah pada 4 ru. Dengan lem pegah ba urung nyo ba so tayu kan tau.